Hendak kemana kita nih, Wal? Aku nih hendak ke rumah Acil Idah, tadinya besaruan hendak aruhan menyelamat. Kira-kira Acil Idah nih boleh gangan apa ya aruhan malam ini? Kada usah mikirkan makanan, yang penting kenyang kita. Kayak ada bau tahi maduk. Oh pantasan, maskerku yang bau Ai tadi. datang, dikira Acil kada datang tadi nih di Bah, Sarwani. jangan dikisahkan lagi, kalau masalah gangan pasti aku datang dah. Anu Cil, ulun nih lawas dah nahan nih kami. Nah, kada boleh nahan nih kami nih. Di situ nah anunya WC-nya. Ikan pada hijau lah umamu nih kalau aku nih aruhan malam ini. Sudah kusarawan nih Cil. Nah, imbah tuh mana mamamu? Biasa arisan. Hiilah coba tahu kayak itu aku tadi menitip duit arisan on mamamu. Sudah kubawa ipang Cilai mamaku tuh, tapi singgah. Singgah ke Senipah tadi tuh ada yang ditukar kalau kada salah, nukar sayurnya tadi. Kalinya pas ku telepon nyarisan mamaku nih, kalau arisan pasti lawas dahinya di situ. Coba tahu kayak itu aku tadi ke warung dulu. Aku hanya ingat tadi kada ingat bawa duit. Aku nih kebiasaan mengandalkan duit kawal pak. Tapi malam ini kamu dapat duit juga. Nggih Cil. Asalkan ikan bacakan Nggih. doa selamat malam ini. Nggih Cil, pasti itu. Acil nih banyak dah yang di Sarwani sampai ke Handil Baru Darat sana yang di Sarwani Acil. Ulun tadi tuh Cilai besaruan juga di Sungai Raden Dalam. Aku tadi tuh telanjur lewat kalau di situ melihat pohon paring. Nah, ngarannya aku nih ketujuh merabung lo. Aku ambil aja. Jadi aku nih setiap ada pohon paring pasti ku ambili rabungnya Cilai. Waktu itu Cilai hampir aku ditimpas orang pas nabang pohon paring rabah ke rumah Ay orang. kenapa kada bawa padawan Acil? Coba bawa padawan Acil pasti Acil tuh kari. Nggih kena Cil. Acil nih mun sudah tetamu gangan rabung oma bisa kasurupan Acil. Anu Cil, ada dengar-dengar lah kisahnya. Kalau ulun nih ada bisnis buah nipah. Ulun nih wah ini Cilai jual beli buah nipah Cilai. Dari beisukan sampai tengah hari ulun tuh becari nipah di anu Cilai, Tanjung Sembilang. Ayo Cila, ulun hendak baudo dulu nih parak lagi anak maghrib kalau ulun yang jadi pembacanya. Lawas lagi. Nah, iya juga Pak.